Hello gagayam naragsak nga oras kan aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari, saan napudno anagan tintay patangatang ay drama itanggam. Hello mampay, kani Grace Agoto Butak dita Hong Kong, Angelique Joyce Gonzalez, kani Annalyn Agbuis dita Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Chari. Dear manang biyanang, pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kas lang amin sa anak kompleto ti aldaw ko naawan may chismis ko. Pasaray masubraan, kan makurangan pa dagiti padamag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nana Banji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iti palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat iti sakbay ang nagpasyudan. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day akaro batayukan. Sapay kumaata nagbalbali umatan. Ta among mati kinamaritis na. Gapukang kwa na dandani nagsina dagiti agasawa akaro batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi a kinabayag na iti syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang itarirag ikayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya? Alangarod Agsubli ak numadan. Kahit sapay ko mata damat namnamakin ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang man sakit diti agyan iti syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pay lahang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Hay, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid itoy. Mailiwak mat nga makisi ka. Ay wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apay nga kas Jay. Hanmat nga karkaro padagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawamad. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang sungbatak ti awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At akadimot la namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, uray di palaang. Kunak nga ron no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak langin na baro. No sana sikat ti maasawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyamarak, Chari. Kunak lang no awan namnamakin ka. Tiningitin ko nga may nga permeda turik na kat adamaturik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin ka, Chari. Oh, kamaudsyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga ron atahanak to nga paldaangan niya. Santo Apolos, promise. Iraklon mo mat gaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang, am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang iba nga purok. Ay wala. Amok, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sabali ti ama dagiti anak na agduma. Ay naanak ko, at dayta ka manin akunak.
Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ka nga rod iti damaw. Itataad damanen baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Isu nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni Ije Istor ni Nana Banji. Antomad ngamin nga inlaw-lawag nga perpermen ni Bani sa timbaga na kanyak. Ay unay kamot na anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ipagbagayaw mat nga hamat Tanya nga ron ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta, no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ngay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan, di sinasa umidi na minsan dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga, managlalaki, isungag dumati ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay, kat inda nun dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito, ay, jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod, no pudno, mat ti sinasaw, may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayang pinapudno na, dag uli maklaang. Han ko mga agre-react, tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot na lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot anagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asimang pet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Lino ko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawang. Maalaagawid kakit din. Agsinata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo to, Nay? Apay ay, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamon o nagkanrom-rom war ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baloday jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang nagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang ba't alalaki, pati babae? Aya, ngam, aha? Amumpay, no, pudno nga iskolar dagijay. Balo ne, Ma'am Josephine, kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam, agatap ka manin ako na. Sigikit din tani, adapi aramida, day. Hello, aguraya! Naglukon? Inindupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa, kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jetara may danda kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat gamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni nga Ma'am Josephine, boyfriend nan sa madagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw nga men nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Jare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay, basta umay kan.
Ang sige nga ron, kakadwa niya. Ituloy tayong tumanan ta agmimiteng. Namamainsan. Ag-awi daktay. Ayan, tibisita nga ibagbagay umat. Awan, kun kunak lang dayjay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo dayjay nga ibagbaga mi jay isturanak ko. Di ka lagbain. Kasanon, numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, dakas ayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagay umat. Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kanaw da sindi kan Arlene. Ha? Dayta di bagbagakan ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem dayta bibig mo. Tila sasawem imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, ingkasangwan ida sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakitin, agawaam ti agpulas, tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak, si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy ije barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawang to mga min. Hay, kabut-butang ti ibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Hanmat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anang idarumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ng panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo, asapay kumata saan amaidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da, no awan kinapuno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati madinga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo nga minengken ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya matdata nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog ken ka. Tama nga numairaman ang maisagma, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti isaw-sawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan lat ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manan anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Tagluto Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dang ganda ta nga awag mo kanyak.
Mahal! Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta, inakagluto iti pangrabian tayo niya. Mahal! Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayliyaw. Mabit lang, mahal! Idapak lang datulot-luto ak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wag! Umayan, mahal! Naimbag ta na sarakak matlati pagnana ang balasang kao. Ha? Ni? Apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Naskan nga ala muntoy anak yaw. Iti di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas ipon na tay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuha. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapul ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asaon na ito? Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuha, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Nabayagan nga sininaak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak ito lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kada ti anak ko iti syudad niya. Taklaim pagarup. Ang damat gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saaran? Diya iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam saamat gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaadaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas iti naramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Diyak laim pagarup ang naaramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idinto tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamahan mo't gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti kurti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paikit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Tasaan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Una, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman.
Pag nakmamunday ta anak ko, saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanay. Nagbabawyak iti kasta unay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adya kon inulit nga inaramid dagijay. Sinina anak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ti bagik kenkwana tamabain akon. Alakastan, tugay mo, Chari. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Nabara kablaaw para kada kayo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuyawan nagdengeg, iti may patanga-tanga drama ita saan lang makalinglingay no dikat mangted adal iti tunggal maysa. Manipod kani Kabsat Veron saan napud no nagantintay drama ngam sakbay na hello mampay kani Roxanne Carig, Joel Cayetano kani kay si Abad. Kastimanti ko na ni Kabsat Veron. Dear manang biyanang, kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot-mat basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak, kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdersultan iti barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Angko kayat nga mamonda nga agap-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabkabil kan ka, tabay-bay ambat kami. Anya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Daanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tata, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni rini aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilay bagpagam. Diyay manugang mo, ti isag sagana. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wanyarod Isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan baing. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong Raja Tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin na diyang anak mo. Parigatan na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay naabalayan, san lang nga inaldaw. Mamitlo pa ya iti may sangal daw.
Agsapa, aldaw kan malam, abagbagaak, ngam awan melat ta. Kunak nga ron nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga ron darami dan tayo ita ngaya balayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pag sinaun tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga ron kasarita tayo dagiti dua, abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami kanivirong. Makitam di kas tangaramid mo, nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di, Sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayaw. Kapno di mo kabkabilin ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin tanyak, tadamot basol na. Ala, usto daytan. Iso ana umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon. Makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Eh, kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Beron. Apay, anyat mapasamakan ka. masikugak tatang. Anya, ay, asino ti amat asikog mo ay. Kat ni nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak matgayam idi sininaak. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging da makapas ngay ka. Kan aging kay ti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Na ipapanam nonong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputan nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga agas astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana mariklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamangtad itaramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam di anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no saan na sika? Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam ide. Imbaga na kanyak da ita. Tato iti 5,000. Inkay to itid katakawada. Tadyak kayat nagpakita di balay da. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo Beron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarup pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, may ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwanan. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong.
Katawan mat ni Nonong iti balay da. Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod, ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kinibiron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron. Kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan na akmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, what? Nonong, Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan na nga. Di ka nagawid sa paraluto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Biron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na kanay Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hana ko nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige taglutuak pa tatang. Bye! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsumblikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat niya. Tiamok ngamin kat ang nanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas ka rin lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay. Apay nga tadta ka lang nga sumangpat Nonong. Di ka man sumaraw biron ta napulot yung ulo. At na nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanaw? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulo ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kastangar aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kalad laklakayan kan nga mahang kang agpanpanunot. Di ka pala sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ang tibagtit mon. Wanya, agsaw ka pa yan. Agsaw ka pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Ayan mo to si Katibo langit ko. Ditakan. Dakasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan matgayam. Apay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basik na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa kong dadya nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay tun. Una nang, ito yakon.
Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Blo, Nay, Veron anak ka. Apay nga agbakbakwar ka. ang hinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati pa nagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa ilajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Awan mabalin. Masikog man ang asawam, no. Nakaala na nga itisikog na nanan. Kahit asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti pa nagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano nga agnakam ka. Sana maliklikan tiya arak kunak manin. Diyak mo't mabali na paayon tiya awis na gitigagayong ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartag mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danog amin apader, lamisaan kan ridre daw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmat nga ro, nagitigagayam ka o, no isardeng ko tiya ginom. Ibagaran to pa yabaklaak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko tiya uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagitigagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam, neveron tayo ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manan, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga agagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak agsapol iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaaka na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron, Nonong! kunak to pa'y katasikareta. Kaano pa'y nagtrabaho ka iti dahito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan ng nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, di ka lang mabae na makipagnanaad kan ko ana. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Agpin na kawantan biron, mga baruanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makikiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon, tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na diyang anak mo. Into nagapadaman sa sangit-sangit.
Kayat namot ngamin ti agpakpakabil iti asawa na. Ngarud sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na, tapno amuda tirigan. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talo nga anak ko kurang ti sweldo iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw tao. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jak metten nakasawa apulos tayong pamaisaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tigayem mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoiten. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Baro manan nakapadasan ti maibingay kada kayo amin. Kat salamat iti support tayo kanayon kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kini Kabsat Maya saan napud nga nagan. Tintay patangatang itangam sakbay na hello mampay kini Clarita Porillo, Roberto Corpus dita Italy, Joya Costa dita Macau, kani Feya. Kasi mantikunahan ni Kabsat Maya. Dear manang biyana, at dabugbog tong nga anak mi iti asawa. Kat ilingid na kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, kat tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngam ti anak mi sa pali ti tipo na. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, ta pa-extensyon ak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay-paylaan kat nagdakkel lang arudan. Adapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kam uri ti kusina, pa-extensyon ak matlang, tapno lumawa basi. Ngalak makamu ka nga ruda. Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamu ka ano niya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samay. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pay Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak ka.
Itaman pa'y ang nakalagip ka amang pa-extension iti balay. Uwan tatang, ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa'y da jay tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to ah. Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan, nodan yam amok kada kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang pet. Iso ni Erlinda. Ah, Naimbag nga orasyon, nana. ay kastamad kan kapalasang ko. Malalasom ra kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Ah, nagbiitan nga eh. Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pala, kat na mapanon ti tawan mi. 35 kon, 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu ah. Urayan tayo nga rodya ma'am. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ay nobya jay anak mo. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda jay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat ata as naglaang. Sana kas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga da dya pangibumbunagan tayo kuma iti mapartay. Ay, nga rod Diya mala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinobya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa'y Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Uray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay aya. Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't nagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam, apay akaslam naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat, man, ano kumaaya no balo? Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na, nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga inumalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat diti balay ananang. Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa kat nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo akmat nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Yung ano malpas ti kasarta. Agawid kayon diti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani.
Makibantay yuman pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. Ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang. Adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalak no daduma. Taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang. Masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak mat kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmat makitkitan arumrumor ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapo daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta ang dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan ngagpatay-patay na alertaw. Rabiing, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Day, jak ammo Apay, awan text na ka, awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da ka no di ospital. Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada ka nulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami, betul. Erlinda. Anyat gatangem sa di kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pailangan dito sa angot istoryo. Barang makiliwagak no adak dito. Ay, uunay ka nga minan ay tinapasabak iji asawa mo. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matada ako sa... Wan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam lang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo, kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isama siya unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, nagiti syuman ni Sanay bakit? Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit nga abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na edad dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni Sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimat nga rod jay anak ta Aga-asimot na 5 abyagan na nga ay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matket di Ala, ipatagtamutan kaspod no nga apo ko ta dagiti syuman ni Sanay bakay.
Agyaman na, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagos ay. Awan karba nga kakundi pakipot sana eh. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rin kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Ket agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanin nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw, ti makamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Diyak mo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Na imalakang ka nga? Apay balo kaya di nasawa na. Ay kat kaslakastan Ta natay mo't jay boyfriend mo hindi sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasarbot lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod Okay, dumanon tayo. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay magkidi tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan din wang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ang tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnadan diti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Alright, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabakon na. Ay kahit, adda kayo dahi anak ka. Sana balay, no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw! Nakaraariwawa kayaw! Kamamatorog na tao! Ikay jay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam titan. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may istrisak dito yun. Nagadoda na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaudan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing diti balay saan tayo madakabkabagyan. Ay, gagangay na Anyat mabalin mo ngay.
Kat mahilig mo't nga ron jay anak mo iti balaw nga ano ti anak na. Ay, Jack amo, itinay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo, asyuman na ngay. Syuman na itim mo na, kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam, dagitay mo na asyuman na ngay. Ay katadalakat itulong na, tulungan na ah. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano na iti syuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulasan nakman. Kurang ti ulas ko. Nikat no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pay. Malaminak kunay. Itaray kalagan iti ospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Dual daw na nga ti gurigor mo. Sana balit ang damat agas ko. Basta na yung nam ti ulas ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Silya bakit? Kumusta ka? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilanga na nakaturog. Silya? Silya? Saan samot tinagang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo iti ospital ni Silya! Apay nga yakas to'y matan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay lagurigor. Gam na dinggi magaya man ni Silya. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit ngayon pa ni ospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay, awanan planaw ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. At apay mo tayo may sa abakan na, kandwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga road. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Saan nagaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, isunod Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo ngay pagbagayo. Apay, kaya't mumat ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo tayo ngay pagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice, nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya! Angam kede, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice.
Engineer! Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema ka. Nalangaraw da makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ano, ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag mo't nga agdenden na dasani kan ti asawa na. Ngumawan pa'y mo't anak da. Apay nga kat ubing pa'y mo't ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani. Ta nakatumpong iti nasingpit nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da. Uray anyat trabaho ti maysa. Agin nustudan tulat ta. Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat gan natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kaasina nakaradkad metlat ti manugang mi. Tadyak ilibak talaga nagdanaga. Tapampanunutag nga amangan numabalo manan ti anak ko. Takas tiket nga rod anamid duwa anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi. Ket agtintinulong da ang agasawa mang papaadal kadakwada. Alakastan, pigayim mo, maya. Alagagayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script, ganiti drama, tigayim yo, Jenna Almoiten. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello, kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jessa saan napudno nagantin tay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tapaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig, kani Rix Calixto di Taagno, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear manang biyanang, at daidim imot ko kadagiti dadakkel ko, tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes ngaiten ko atulong para kadakwada, ururnong ak ti kwartak, para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapat kwarta me. Apay, nagsweldo ka manay, anak kaw. Uwan tatang. Aya, alang araw tanay. Awan makukwartamay kaninanang daw. Naibusan, ta nagngingi naman ti magatang ita panahunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo na apisaw ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos ka mo't, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iyag mo ti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw.
Napakipot ngamin day taga-inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana. Ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusain, anak kao. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nan ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta itad namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti bataw. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't na itan. Ala, intasabto na ta itaya ta adagusan na iti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanda, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Aywan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam, anak kao. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat yamanan niyo ata adapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apayan nga, yanak kao. Ada nga ron paggastusak, ada iurno ngak. Iso nga suri awan pa lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo atan makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Yang makapwersa. Inkalatan yida. Tapno marelax na bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtanda ka man may tabak-baketan. Kwarta ba ti pagsusugal ka? Ang ulibag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, babaen ti panagsusugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaiso. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti tumawat kanya. No, Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam dagitan. Awan ka iskan dagita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben.
Romeo, si kapay lang tema ka amo nga ag-market ito'y balay niya. Ada nga min iur-urno nga. Ha? Anyat your urno nga mayamanang. Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapol nga agurno nga kiti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwa da. Iso nga agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasino dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas titlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agurnungak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y ta, baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadun mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikat makaam mo, anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo, anak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no? Adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulat ta nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa'y. Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, anak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita kat nakagatangan iti basit aluti na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layunam ti kwartak ta ada papanak. Ay saan? Ada na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamat your ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti saka. Agbayagak pa itinapaot baka. Nay, akin ko siya tinagluganam asimbang poet marang Jessa. Katkotsi ka, ginatang ko iti sikanhan. Kastaya. Nasaya ta, taddan service mo ama pa nagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kay, amom nga rudan, tagmaneho. Agpasuruak nalakalaangmat nga masuro data. Adamat experience ko idin.
Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak timang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usar mga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga ron more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga ron manan ilaklako da nga luti ija si dagijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornong manan da dya taga-tanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sangot ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Dakamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka. Saan ba apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw, wano dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka kidi dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga ag-drive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di ta puso. Han nga kumporme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga ron, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balay, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Si kati nalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Salamat mo na, manang. Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumula ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbag da dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kastaya. Kat pangiparparadaan na itilugan mo nga'y nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano daduma saan nga agawin? Pagturturukan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sanikwan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnong adagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa nikwana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatan pa'y. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akasinjay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sanikwana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamat Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka palang agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Sakit di ti mga ibaga iti kasta kanyam, Benji.
ta dayo nga ubing ka ngam kanya. Baka isukat na iti ubing. Saan? Itiyan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na, nabayagan na crush ka. Inlimit ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay nga hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawit ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man itidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay, katuan nagpakadakan ni opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko ang tilip ko. Awan magayam kwartang aramating agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano kaya ti utangam? Ure 10,000 anad da. Ay, sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jess sa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukas ta, adan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadatala ka ay. Lukas ta. Boyfriend mo, di driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Do ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diyan ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplayag-layan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Uy, isa rugyak mo itong tiag-apply nga gabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada ti panagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabruda. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang jidad dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabruda. Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tapno ada usaram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati panangilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya man na. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag karagijay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ni, apay asikat ang gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan diya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ang tapay mo tayo may salotem. Sana ya? Ha? Promise.
Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. Makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkel balay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod ano adda mo nga gumatang nya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangkan ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Lakaim imot tumag. Anyangay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikadakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan nga ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dahil kalaman. Ha? Agore ka. Isang samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan nga ba rin tigas noy? Ah! Hasan, agwalan. Nukasta, grupo natin nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin na kaon. Ngam alaak pa iti video na ita alalagay, ta ipakitak ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Nga mahan matgayam. Nagipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumaan, Jessa. Di ka nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka matgayam. Kasanon nga di kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanaga. Tagawid aki di lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo ti pagbayad ko ken ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga idarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na amin ng ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Jessa. Alagagayam ditan tinagpatinggan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless, ititong Galmaysa.